Sihotise ngolwesihlanu umhla ke wesibhozo kweyomnga. Olusuku ke kwaqala nje sele luphelile kodwa ke kwabanye akunjalo ngoba omnye uthi esemsebenzini nje kube kungena i-calls ziqalathelana ebuzwa ukuba uphi ngoba ziyakhala kwazipeqengeshe. Kwaye ke xa ingumntu ke wefomo angade ashiye nomsebenzi phakathi nendawo atye ansayithethe yabafundi ngoba ucinga babalisa phansi beqhwesha eya ngomvulo bayibone ngomvulo. Ukanti ke xa sijonga kuvimbi wanamhlanje sisoloko siqinisekisa ukuba sikuphathela amanqaku ahamba phambili kunye nalawo ke ungade uwetyise. Nangempelaveki logama ke thina sisathe nqomama ndimlo ukhalosaka lubisi umadlongothi umazipha umamshukuma. Sabona mbukeli wethu esimthanda ukubhubha uLwesihlanu ke namhlanje kanti njengenjwayolo usuku ngabuluqale ngani uma bephela kungasaliqalanga ngenqa izivele yohlelo lesidlo sasekuseni ekhaya jikelele. Iyona phela ke le ezobutshengisa ukuthi iweekend yakhe izohamba kanjani. Ngiyazi ukuthi uyafisa ukwazi ukuthi usulangazelela ukuthi ngitshele ukuthi obani laba bazobe belapha e-studio bezonandisa. Lalela asoze ngikutshele manje ngifuna phela ukuthi lokhu uyibuza nje uyibuza. Igama lami nguNoxolo umamtshali wakwaMwali ihle bangalela imhlophe qwa. Intokazi yale ondini ngasesishamthetho sesifundazwe esedala. Hayi angingandike ngomlomo wena waza nje nendlebe mina ngizoza nendaba naze ihamba phambili. To read in the paper that obesakubaliqala le-ANC uMavuso Msimang uthi ukunyamezela urhwaphilizo nokukhuselwa kwabantu abangawaziyo umsebenzi wabo kwenzela fiphala iphupho likamongameli Cyril Ramaphosa lokuhlaziya umbutho. Ungqongqoshe weinkampani ngamabhizinisi ombuso uPravin Gordhan uthi bazothatha inyathelo ngephakamiso ezenziwa inhloko yabahluleli kuleli inkohlakalo ethinta amabhizinisi ombuso. Hey, sikampiza no chup. You know what it is ngubixhosa lona hlala ubukele ekhaya jikelele from Monday to Friday sikuphathele zemidlalo, entertainment and current affairs. Ungaphoswa. Obesakubaliqala le-ANC uMavuso Msimang uthi ukunyamezela urhwaphilizo nokukhuselwa kwabantu abangawaziyo umsebenzi wabo kwenzela fiphala iphupha likamongameli Cyril Ramaphosa lokuhlaziya umbutho. Ebethetha kudliwanondlebe olukhethekileyo neziko le-SABC kulandela ukuphelisa ubulungu bakhe kwi-ANC. uMsimang ulahle kweliqela elityholwa ngokwambathwa lurhwaphilizo okungabonakali imigudu ikhawulezileyo ukuliphelisa. Evala isahluko emva kweminyaka engapha kwamashumi amathandathu njengesicaka somputho igala le-ANC uGqirha Mavuso Msimang uthi kufike ixesha lokuba anikezele exhalekile emphefumulweni uthi ANC ayisafani yoyisakala kuzibhenca izigutyule urhwaphilizo. it's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Kudliwanondlebe olukhethekileyo ne-SABC lenkonde iminyaka engamashumi asibhozo nesibini ibalule ulawulo phantsi kwayisakuba ngumongameli uJacob Zuma njengolwaba ngumbhodama ongenambaliso kwimbali yeqela. Kodwa isikhokhelo sikaRamaphosa siphazame ngokuqalisa ukunyamezela urhwaphilizo utshilo. I think the reliance on people of shady characters, the keeping company with those people is what has cost the president the reputation that he had. Ngethuba uZuma wayesaxhuzula imikhala njengomongameli uGqirha Msimang wayethe gqolo ukukhalimela indlela yokuziphatha kwenkokheli. Unanamhla oku usenesikhalo ngenkokheli ze-ANC ezikulawulo. We are very comfortable living with people who are corrupt, who don't have integrity. Kusenjalo umongameli Cyril Ramaphosa uphefumule ngokulahla kaMsimang uthi izindaba ezimbi noko ezi kwaye basamhlonipha njengegala lomputho. I do regret the decision that he has taken, and I'm rather pleased that he says he will want to continue being involved in one shape, form or other in the matters that have to do with our country. Ogxaba ke kwiphiko lamagala omputho we-ANC bathi nakubeni bothuswe kukulahla kwakhe baseza kuqhubekeka belukhalimela urhwaphilizo babuyise isidima se-ANC.
Kusenjalo umhleli wezindaba zezombusazwe e-SABC uMzwandile Mbeje uphawulile malungana nokushiya kukaMavuso Msimang eqenjini i-ANC. uMbeje uthi lokhu kukhomba uqhekeko olukhona eqenjini i-ANC. Kakhulu le enziwe ubaba Msimang ngoba phela umuntu okuyi-ANC isikhathi eside usebe kuyi-ANC iminyaka engaphezulu ka-60. Umuntu ke onjalo uma ngabe nje ezovele ehambe akulula kakhulu. Yebo mhlambe abanye bazothi akanalo ifuthe elifana nabantu abanjengomongameli, kodwa ngenxa yolwazi analo nangenxa yemisebenzi anayo kwi-ANC lokhu kusho ukukhulu. Enye ke mhlambe into engicabanga ukuthi iyinkinga ngempela indaba yokuthi behluleke ukuthi bevuselelane futhi bengabe lokhu bexabana njalo yiyo edala into enjengalezi ngoba phela kudala sibona ukuthi izinkinga zikhona bayazama ukuyilungisa kodwa engathi ayilungiseki. Yingakho ke lengozi mayiqhubeka nokungelashwa izogcina ibalimaza. Uhulumende uqhuba inkqubo yokulandelela ubunjubwaqa obenziwe ngabalawuli abangama-35 nabachaphazeleke ekubanjweni kombuso ngobhongwana. Umphathiswa wezamashishini kahulumende uPrevent Gordhan uthi amashishini kahulumende ye-SOE zithabatha amanyathelo ngezindululo zekomishoni kaZondo. Ebethetha phambi kwekomiti ekhethekileyo yepalamente ejongene namashishini kahulumende nonxibelelwano. Zinkampani eziquka u-Eskom, uTransnet, u-SAA kunye noDinel neziyinxalenye zenkampani ezaba nelahleko ebalelwa kwiibhiliyoni zeerandi kulwamvila lokubanjwa kombuso ngobhongwana. Isebe lezamashishini karhulumente lithi liza kuthatha amanyathelo okuvula amatyala ngakwabo babandakanyekayo. Kodwa nangona kunjalo, umphathiswa uthi akonelisekanga sisantya sofudo ezihamba ngayo iiarhente zengalo yomthetho. At the moment, our law enforcement entities are not making, in my view, the kind of impact and progress that they need to be making. Abanye babo babandakanyekayo kule nyewe bathunyelwe kwimibutho ebalawulayo ukuba ibatyatyushe. Kwaye kusenjalo, isebe likwamemelela ukuba abanye bafakwa kwiincwadi ezimnyama bangaze baphinde baqeshwe ndawo. Ukongeza koko, zibhangisiwe zonke iibhodi ebezijongene nokunikwa kwethenda ngokukhusela esayizolo. We cannot continue to make the mistake of appointing people to boards merely because they have a particular profile publicly or they are somebody's friend. Le komiti ikwamkele ke ukufunyanwa kubuyiselwe imali ezathi zahliswa ngomlenze ngelixa kubanjwe urhulumente ngobhongwana. uGordhan uqwele ngelithi isebe lakhe libeke phantsi kweliso lokhozi inkqubela phambili yezicwangciso zokulungisa amashishini karhulumente. Izakhamuzi 8 ukuthele ihlala ngaphansi kamasipala eMachabeng zithi uhulumeni angagcini nje ngokwenza izethembiso ngeimbizo ayibizayo. Lezi zakhamuzi ikhala ngokungahlinzekwa ngedingo nqangi, ukungahlinzekwa ngamanzi kanye nokungathuthwa kwendle eVelkom eFree State. Nakuba ke uhulumeni ememezele inhlelo ezahlukene zokungenelela, kepha umphakathi uthi usukhathele ukulinda. Ritotswella pele with the presidential employment stimulus e tla etsang gore le EPWP itswelle pele, and we are going to make sure gore we expand the EPWP gore bao ba sena mesebetsi ba kgone ho krea mesebetsi. Re tlo tswella pele gape le ka di grant tsele tse rileng ra di simolla ka nako ya COVID go thusa bao ba sa sebetseng. Re utlwile gotwe la ele nyane tšhelete ena ya 350 e tlo tswella pele ka hobane e thusa batho. Go na le bao ba reng ya re thusa, re a kgona go e sebedisa tšhelete eo go etsa di-business, go fepa bana ko gae.
Iqumrhu lokhuselo kweli licele umngeni nakubani na onobungqina ngeqela loncikuvo kulomkhosi ukuba aze nobungqina. Oku emva kombutho i-Open Secrets uvakalise izityholo zokuba iqela loncikivo ngaphakathi kwe-SANDF liyabandakanyeka kulwaphulo-mthetho luquka uncikivo, uxhwilo nokubulawa. Iingxelo zikwabandakanye eli qela loncikivo kubulawo lomphandi we-Hawks uFrans Matipa nokubiwa kwezixhobo ezingundoqo zomkhosi ngonyaka ka-2019. Inhloko yeSanta Furutsani Maphwanya unikeze ingxelo kumajelo endaba ePitoli ukanti uzikhabile izityholo zeqela loncikivo ngakumkhosi. I had never been appointed to lead the killer squad or murder squad or abduction teams. I-Open Secrets ityhola iiyunithi ezine eziyingxenye yemisebenzi yobuqhophololo ngaphakathi komkhosi. Iqela loncikivo lityholwa ngokoyama nokuduka komxhasi wezezimali we-ISIS uAbdela Abatika nonogada wakhe, ukubulawa komphathi we-Hawks uColonel Frans Matipa nezixhobo zomkhosi ezabiwa ngo-2019. There has never been any attempt to disregard any critical information that may tarnish the image of the SANDF. Lo gama iSANDF igxininisile ukuba eminye yemiba iphambi kwenkundla yaye ibhodi yophando isemaxhapheshu nophando neengxelo zayo. I-AfriForum ifuna ezingxelo zithethelwe ingqalelo yaye zibekwe elubala eluntwini. This matter is not going to disappear. We have stated in our letter that we will consider legal action to compel the chief of the SANDF to perform his duties and react upon this report if he doesn't do so in due course. Ngokweengxelo zamajelo endaba kulapha eTabatswane military base apho wayesaya kuba ngumququzeleli kwezobuntlola uPulenkomo atyhola ukuba wabanjwa wancikivwa ngo-2019. Uvakalise izityholo zokuba abo bamncikivayo babephuma kwiSANDF yaye babefuna ulwazi ngezixhobo ezazibiwe ngo-2019. iSANDF ithi lo mba umele ukuphathwa ngesidima. Iningi lengxaxhathela zezitolo eThekwini seliqinise ezokuphepha njengoba sesifikile isikhathi samaholide asehlobo. Lokuza nje ngenyanga edlule kuphangwe ingxaxhathela zezitolo ezimbili kwabulawa elinye lamaphoyisa. Kweli xesha lonyaka kuba sisiphithiphithi kwiindawo ezinodederhu lwevenkile njengoko inyambalala yabathengi ithontelana ukuyokuthenga izipho nokunye okuninzi. Imigila mkhuba iye ifumane ikroba kuphango lwakutshanje kwindawo enodederhu lwevenkile iPavilion. Oonqevu bebexhobile baphange iivenkile ezimbini zobucwebe babulala ipolisa. Kwenye indawo enodederhu lwevenkile iGateway kwenziwe luqilima ukhuseleko. I mean, over the festive season we have a massive influx of both tourists and local shoppers coming through to the mall, so security is obviously our highest priority. Abathengi bathi bahlala beqaphele kweli xesha lonyaka. From that experience, I'm very scared going to the malls, the casinos. I'm very vigilant. Kunjalo banye bafumana ithuba lokucela bakunqwenelayo. And I really want a furry notebook with a lock and a pencil case. Dog toys for my puppy. Indawo zentengiso zikwabongoze abathengi ukuba bahlale belumke ngalo lonke ixesha. Amapolisa aseMpumalanga azingela amanina amathathu atyholwa ngokudlwengulwa indoda eneminyaka engama-28, 28 years, Kabokweni kufuphi neWhite River. Iqhoba eli livule ityala ngakula manina amabini kuwo liyawazi. Amapolisa athi le ndoda ityhola ukuba la manina aye amohlula ngamandla ze amdlwengula ubusuku bonke kwasaphandle. Iqhoba lithi liyelabizwa ngamanina amabini nacele uncedo lokufunqula ibhedi. Uthi uthe wakungena egumbini lokulala inina lesithathu lathi gqi emva kocango. Iqhoba lityhola ukuba omnye wabatyholwa uye wamkhulula ze kwasaphandle bemdlwengula besezosininzi. Uthi ungene kweli gumbi engaboni ukuba kunomuntu wesithathu emva kocango. Uthi utyhalelwe ebhedini omnye wahlala esifubeni sakhe lo gama omnye emkhulula ibhlukwe. Kananjalo wethuke kanobomi yaye inhliziyo yakhe ilihlwili. Uyazicekisa xa kungoku akaziva enguye yaye ufuna ubona lamanina eseluvalelweni ngoba amxhaphaze ngokungenalusini.
Amapolisa athi ityala lokudlwengula sele livuliwe kodwa ityala elikwafana neli lalivuliwe kwaleli xhoba linye kwangakubatyholwa ekwangaba banye eBitbank ngoSeptemba kulo nyaka. Indeed, we are investigating a case of rape where the complainant, who is a 28-year-old man, indicated that he was gang raped by 3 women at Kapogwene. Iphulo longenelelo kudlwengulo iGreater Rape Intervention Program eMpumalanga lithi amatyala amadoda axhatshazwa ngokwesondo anyukile. Eliphulo iGRIP likwathe wandile umkhuba wamanina amadala alala namakhwenkwe asakhulayo. There are cases whereby the perpetrator is a female. We are seeing a lot of trends like that in the nowadays. Even though it is rare, they hardly report because they are afraid of being discriminated and judged. Ukanti abakwantsasana baphantsi phezulu nophando lwelityala. Sibambe ngazo ngozibini imbukeli we-Ekhaya Jikelele ngokuba ke usahleli nathi. Kanti ibhunga lesizwe lamaphondo i-NCOP lipapase umthetho we-National Health Insurance okuthetha ukuba kusezandleni zikamongameli uCyril Ramaphosa ukwenza ukuba kube semthethweni. Nangona kunjalo ke kubonakala ngathi kukho izinto ezingahambelaniyo nokuba ke lo mthetho wenziwe ube semthethweni. Ukuze ke siqonde banzi ngalomba siqhagamshelana nosihlalo we-South African Medical Association uGqirha Mvuyisi Mzukwa kunye nonobhala Jikelele wemanyano yabongikazi iDinosa uKhaya Sodidi. Masikubulise Gqirha Mzukwa sikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele. Ngibulise kuwe msasazi, bulise nakwa bukeli naku Mr Sodidi. Enkosi ngokusimamela enkqubeni yakho. Enkosi kakhulu nawe mnomzana uSodidi masikwamkele enkqubeni ekhaya Jikelele sibambe ngazo zozibini ngokuba wenze idinga kunye nathi. Manibulise nami sasazi babukele naku Dr. Mzukwa. Enkosi msasazi. Sibamba ngazo zozibini. Gqirha Mzukwa masiqale sibuze kuwe ukuba kutheni nje nikholelwa ukuba umthetho we-National Health Insurance bekufanele nje uqale ulungiswe. Yintoni lento enenza umnqwazi wenu ungaqini ngalomthetho? Msasazi maniqale ngokuthi South African Medical Association siyahalela into ba abantu bonke bangafumana inkonzo zezempilo lento ebizwa ngeuniversal health coverage ephuma phaka kumbutho kazwelonke iWorld Health Organization. Apha ke South Africa sisithathe uhlelo elibizwa nge-NHI. Olu hlelo ke msasazi sibona iSouth Africa noma uhlelo lwethu lwezempilo okanye isebe lezempilo lingakulungelanga ukuimplementa i-NHI ngesizathu sokuba msasazi oqala izibhedlele zethu azilungiswanga. Uyazi msasazi bazinjani izibhedlele zethu. Okwesibini kuyashota abasebenzi bakahulumente ogqirha namanesi nabo bonke abantu abasebenza ezibhedlele. Okwesithathu ubunkokheli ezibhedlele nokuphathwa kwezibhedlele njoba uyakhumbula health ombud Professor William Makgoba wathetha kakhulu ekhala ngayo lento ba ubunkokheli abukho ezibhedlele. So zinto ezininzi nokuqhophololo okukhona msasazi ezindaweni zokusebenza. So asicingi into ba ukulungisa imali nje kuphela ngoba manikhumbuza abaphulaphuli msasazi. I-NHI ayizukwakha izibhedlele izosebenza njenge-medical aid. You just buy services from service providers. It's not going to build izibhedlele, ayizuqesha amanesi, ayizuqesha abanye. Yabo izobhadala nje yona inkonzo ezithengela abahlali njengoba kwenzeka. Ezinye ke izingxaki umsasazi xa uya endaweni zasezilalini azikho izibhedlele pha. So kuthi ukuthi lento izothatha ixesha elingana ngoba uxa unokujonga msasazi urhulumente sixelelwa urhulumente uminister wefinance usixelele sonke wathi abanayo imali ye-NHI. Okwesibini abanayo imali
ukuqesha ogqirha namanesi nabanye abasebenzi. Ngaphezu koko kwemsasazi sinengxaki kwelinye icala on the other side sinengxaki yezibhedlele ezabucala i-private hospital ezingaregulathwanga ezibiza kakhulu. Leyo nto yenziwa uba msasazi kube kwakhona ke nelento ne-health market inquiry. Msasazi yokhumbula uba yaba ne-recommendations kodwa urhulumente zange azi-implement ezo recommendations. So ukungasebenzi kakuhle kwe-health market inquiry noma kwi-recommendations ezenziwa i-health market inquiry ngenxa for ukusebenza kakuhle kwe-private sector sikubuyisela urhulumente ukuthi nani kwi-recommendations kodwa urhulumente zange a-implement. Kuyavakala apho wena gqirha mnumzana uSodidi kuyaphawuleka into yobana ugqirha apha ukhankanya imicelimngeni esingatsho into yokubana izibhedlele zelilizwe zijongene nazo. Phakathi kwemicelimngeni uyabalula into yokubana izibhedlelo zethu azikho semthethweni azikho semgangathweni xebe. Kwaye kuyaphawuleka into yokubana nasezilalini abanye uluntu lasezilalini funeke bahambe imigama emide ukuze bafikelele ezibhedlele. Ngapha kuyabonakala into yokubana ne-private hospitals kananjalo zise-costly ziyabiza kwaye aziregulathanga. Ingaba nina njengeziko idinosa niphefumla nithini? Ingaba niyawuchasa okanye niyawuxhasa lo mthetho uyilwayo? Andiphinde ndizibuyisele bakhona nakuhlalo sama uDr. Mzuba. Msasazi okokuqala sifuna ukuthi namanqaku athethe ngawo uDr. Mzuba naye ngawo. Kodwa ke thina ke singumbutho wamanesi nabasebenzi sithi le NHI mayiqale umsasazi ngoba ulinda lesingayaziyo basisho ukubana imicelimngeni inzi kwaye ifuna imali. Kodwa ke sithi thina mayiqale ngoba emabasi mayiqale umsasazi. uMzantsi Afrika uchitha imali eninzi kwinkonzo zesebe nezempilo. Le nto kuthiwa ke i-GDP spend about 8.5 of GDP towards South Africa. Imali leyo ke msasazi kakhulu xa ngakuthelekisa namanye amazwe. iSouth Africa ichitha imali eninzi ke ingxaki ke apho msasazi le mali iya kakhulu kwecala lesibhedlela lasabucala lekuthiwa i-private sector. So sithi bathina ke kule mali ikhoyo seyikhona imali ke thina sikhuluma bayikhona msasazi into nayo isetyenziswa ngenxa ngokuthi ifakubana elona imali eninzi lela ka-private sector libe elicala ka-private sector lisevisa igcuntswana labantu xa ujonga eSouth Africa. Uninzi labantu eMzantsi Afrika lixhomekeke kwizibhedlele zikarhulumente. Uninzi lwabo bambalwa athi babe nenyhweba nale nto yi-privilege yoba baya kwa-private sector. So ke msasazi nemali sithi ikhoyo makesijonge kuyo sibone ubana ezi mali sijongene nazo uDr. Mzuba singakhe sikhawulelana njani nazo. Kulaa nto ayithetha yibana ke izibhedlele zethu azikho kwimeko entle unyanisile yakho zixhobo. Nathi ke msasazi siyakhala ngale nto kuthiwa ke ingabikho kwesikhokhelo management siyakhala nathi ubana inene ayikho. Sifuna ke urhulumente ke aqale ke kwazo ndawo kuba indawo zoqala ngokuthi kuqeshwe abantu abalungeleyo uqeshwa abazokukhela ezibhedlele nabantu ngale nto yokukhwalifaya. Nale nto ke uqhophololo corruption siyavumelana nodwa i-corruption ingxaki khona iyafuna nalungiswa ngoba ke zindawo sithi noqala ukubana apho kuvuza khona le mali uqala kuvale phayana ngexesha ke kodwa loo nto ifake msasazi masilinde abantu ezo zinto zenzo zigqitywe otherwise msasazi ayisoze ibe yaqaliswa. So
Usodidi bengenolunga mhlambe le mali iqale ilungise iziseko ezingundoqo apha kwizibhedlele ngaphambi kokuba kanti kube kanti kupasiswa lo mthetho. Kodwa ke ndiyafuna ukubuyela kuwe wena gqirha, ingaba mhlawumbe ngaphambi kokuba nibe kanti nithi niyawuphikisa lo mthetho niye nahlala phantsi nava uluvo lwabasebenzi ukuba luthini na ngaphambi kokuba nithi niyaphikisa? Kwaye ndiyathanda ukuqonda into yobana ukubheka phambile yintoni mhlawumbe engathi ningathanda ukuba iguqulwe kuwo lo mthetho ngaphambi kube kanti uyapasiswa? Msasazi, kudala senza i-submissions kurhulumente okanye kwiparlamente ukusukela kwi-green paper, i-white paper, i-policy and the bill itself. Senze i-submissions, senza ne-oral submission phaya eparlamente ngexesha kokwenziwa kwi-portfolio yakwa-health, i-committee yakhona. Enye into ke Msasazi yoba i-South African Medical Association irepresenta noma imele ogqirha abakurhulumente noogqirha abangaphandle. Ayo association yabantu abakwicandelo elinye. So ii-members zethu ke zaba ne-National Council ngo-2019 apho khona sasikhulunqa nyewe ye-NHI. Savumelana into yoba uguquko kwezempilo luyadingeka kakhulu, kodwa i-NHI Msasazi njengoba nditshilo ndicela uyiphinda futhi le nto yoba idila nemali kuphela. Njengoba etshilo ufowethu Sodidi uba ingxaki ayikho ingxaki yemali, ayikho nyani ingxaki yemali xa izosetyenziswa kakuhle. So indlela yokusetyenziswa kakuhle kwemali ayikalungiswa Msasazi. Okwesibini, okwesithathu Msasazi, i-healthcare system imiswe zintsika eziyi-6 njengoba sendizikhankanyile ezinye kwazisile ngele ntuka leadership and governance, yakwazisa futhi human resource for health, nezinye njenge-infrastructure, information systems nezinye. Sendishuba Msasazi ngoku uquka ne-finance lapho, kusho ukuthi apha kwezi pillars sivele nje thina sathatha i-finance kuphela, sathi sizolungisa i-finance kuphela, and le finance yethu ayicaci futhi uba izovelaphi, ngoba xa kuthiwa kuzwa izovelaphi, even izolo Msasazi bendino Mr. Njadu ubuzwe nguSakina Kamwendo into yoba izovelaphi le mali, uphume wangena engachazi into yoba izovelaphi imali. So ndisho Msasazi ingxaki ukungacaciseki kahle kakuhle ngoba into zosebenza kanjani, nokuthi sijonge icandelo elinye kuphela lemali, yebo, and indaba rhwaphilizo asikayiva bazodila kanjani rhwaphilizo. Awukwazi Msasazi kubantu abase-South Africa, abantu ababulele omasipala, abantu ababulele izibhedlele, abantu ababulele i-health education, education in the country, abantu ababulele yonke into, i-SOEs, uvele uthi nje uzoqoqa imali enkulu in billions uthembe nje ba bazoyiphatha kakuhle. Akwenzekanga nakwi-COVID-19 Sazazi zange siyibone loo nto wena gqirha nakuyo i-COVID-19. Masibambe ngazibini ngexesha lenu, besingathanda ukuva nakuwe Mnumzana Usodidi, kodwa ke ingxaki ixesha likhatshwe yinja, ukuba mhlambe ngeyiphi mhlambe indlela eningenza ngayo uqinisekisa into yokubana niyabonelela ngezempilo ngaphandle ke kwengxaki ezingayisa ngayo i-National Health Insurance, kodwa ke leyo yingxoxo yangenye imini. Masibambe ngazo zozibini kuwe gqirha Mvuyisi, sibambe ngazo zozibini nakuwe Mnumzana Usodidi ngexesha leni. Nkosi Msasazi. Right, imbukeli ke besithetha noGqirha Mvuyisi Mzuka we-South African Medical Association kunye naye uMnumzana Ekhaya Sodidi ongunobhala Jikelele weDinosa malunga ke nomthetho we-National Health Insurance osele ukwi-ofisi kamongameli uCyril Ramaphosa ukuze kaloku awutyikitye ube semthethweni. Kanti ke mbukeli kuyabonakala into yokubana kukho ukubethabethana ekoluvo ngalo mthetho uyiliweyo. Ingaba wena apho ekhaya luthini uluvo lwakho? Masithi qhwike sibhatala amatyala ungagungqi ubukele Ekhaya Jikelele.
Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti mangabe sibela udabeni engengake ngaluthi nje halamzi kancane ngaphambi kokuthi siye ekhefini ungqongqoshe wezokuthutha uSindisiwe Chikunga uthi kunesidingo esiphuthumayo sokuthi kuchitshiyelwe umthetho wesivivinyo olawula ukusebenza kwesikhungo esibonelela labo abalimale ingozini zomgwaqo i-Road Accident Fund. Sekuke kwaba nezikhalo ke mbukeli eziningana ezivela kulezo zisulu ezisuke izohlomula kulesi sikhwama bekhala ngabameli abasuke bebamele uma kusafakwa amaphepha eRAF. Sibizeke ungoti wezomthetho ukuze azosichazela kabanzi ngalokhu kanti lowo ngoti ke ngumeli uSixulu weDonda Attorneys. Asicacise mbukeli ukuthi sizamile ukuxhumana nomnyango wezokuthutha kuzolonke sicela ungqongqoshe wezokuthutha ukuthi abe ingxenye yale ngxoxo kodwa ke imizamo yethu ayiphumelelanga. Yingakho ke engekho omele umnyango. Asibingelele ke uXulu lapha ohlelweni. Ixulu asikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Ngibingelele sisinoxolo ngibingelele kubabukeli emakhaya. Yisiphi lesidingo esiphuthumayo esesenza ukuthi ke bese kuchitshiyela umthetho lawula ukusebenza kwesikhwama i-Road Accident Fund? Okay, engikubonile nje engizoqala ngakho ikona ukuthi i-RAF ikhala ngokuthi kunezimali kwesinye isikhathi ezingayi kubantu abalimele bakhala ngendlela abamili abathola ngayo imali i-RAF. Kodwa ngokwe amendment ngicela nje ukubala izinto ezimbili ezintathu. Ushintsho abafuna ukulenza oqala olokuthi uma ulimale ungalimalanga emgwaqeni mhlawumbe ulimele eparking i-private noma ikuphi kodwa ngasuka umgwaqo i-public ayisezokungena imali yalokho. Okwesibili ukuthi ngeke usasithola manje isamba ngithi seseze masibuka I blew it lapha uthola umuntu wokubela uthola 3.5 million sebethi manje sekungcono ingene ngonyaka mhlambe kunokuthi uthola 3.5 million uyisamba mhlambe ngonyaka uthola 100,000 so ayisezokufika isisamba. Okunye okubalekile angisakhumbula ukuthi ke uma uthi ubuwanaka bekukhona izinto ekuthiwa o hit and run ushayisa imoto ungayiboni emgwaqeni kodwa ivele uthola uzoshayisa bese yalimali i-hit and run bathi manje ngeyisakhavala nayo ngakho so ziningi izinto abayishilo. Okunye okubalekile ukuthi uma ungasiwa se-South Africa amaphepha unganawo mhlawumbe i-foreign nakhona bathi ngeke usakhave yabe manje kwi-RAF. So kukhona izinto ezimbalwa ezintathu mhlawumbe ezine ezishintshile ikhona kodwa ngoba kusayibhili kusafanele abomphakathi abasemphakathini befake kuvo labo ukuze bakhona abafisa kushintshwe bekufake lapho. Ngaphandle nje ke kwabameli mhlawumbe abangakhokhi imali le sisule suke siyitholile iziphi ezinye ikhalazo mhlawumbe ke abantu ke abanazo? Mhlawumbe ikhalazo abantu abangaba nazo ukuthi ayisheshi claim ukuclaimeka akusheshi ukwenzeka izinto njengokuthi bafuna kube ne-electronic system eyokuthi ufake izinto kwi-computer nokuthi uhambise ama-document code i-system ezosetha lapha ama-email bese uclaim ufaka kanjalo i-claim. So ukushesha claim nakho bakhala ngakho ukuthi ayisheshi makwenza lezi zinto. Manje Xulu ingabe lezi zikhalo nge-Road Accident Fund into endala yini noma into nje ke sanda kusuka manje? Izikhalazo mhlawumbe zokungakhokheli ngathi mhlawumbe ifana nabameli ngisho njalo ngathi izikhalazo ezindana lezo ukhona lo minister kwakhala nge-claim ka 5.6 million we abameli baclaimela umunye othize base ke unokuthi bemnika imali yakhe ngathi bamnika u57,000 ezinye izikhalazo ke sibe nazo lezo ethola ukuthi bazoclaimela imali yakho abameli bese kuba nommeli ozothiwa uyi-curator. I-curator ke mbukeli lo mmeli ongamela izinto zakho uzofika ukathola i-court order high court ukuthi uzongamela izinto zakhe imali zakho uma ufuna imali kumele uhambise i-list ukuthi udinga imali yokuthi uthole izidingo zakhe ezithile ebese yakunika imali ngalokho ngoba yena usuke sekuphethe. Imvamisa ke leyo mali ijwayele kuba kuma interest bearing accounts ugcina ungasayitholi abanye bagcina bengayitholi lokhu iyenza inzalo ngalo kodwa ugcina ungayitholi so ulimele udinga usizo ugcina ungayitholi manje so ezinye izinto engicabanga ukuthi kumele ibhekwe nalezo. Umnyango ke uthi lo mthetho weRAF kumele ukuthi uguqulwe umele izisulu hayi abameli. Ingabe ubonakala uvuna abameli yini okwamanje lo mthetho?
Okay, ngizama ukuthi ngikhulume general ngingakhulumi njengommeli. Kodwa ngizongiphoqa ukuthi ngibe ngikhulume njengommeli. Engingakusho ukuthi makuza kuyinto zomthetho. Nanoma umuphi umuntu uyamdinga umuntu owaziyo izinto zomthetho, ummeli ozosebenza ngobulungisa. Manje uma kuyi-RAF isithi ungezi nommeli, ngikhuluma ngommeli oqotho wenza umsebenzi. Ungezi nommeli. Umuntu olimele uzogcina bese senkingeni ngoba manje uma erobheka noma uma ngayitholi lento ekumele ayithole uzokwazi ngani. Ngokwami ukubuka-ke abameli babalekile uma kuwukuthi bazokwenza umsebenzi wabo ngendlela eqotho. Manje wexulu zikhona yini izinyathelo zomthetho engathathwa yilabo ababona ukuthi izinto azenziwa ngendlela kuRAF? Sengisho ukuthi zikhona izinyathelo engathathwa abantu mhlambe kuRAF noma futhi bathathe indlela ezithize ngabameli mhlambe lapha bangahamba bayobika khona ukuthi cha ummeli owumeli uSixulu wenza ukuthi nokuthi abike khona lapha angathola khona usizo. Yes, ukhona abaphethe abameli okuthiwa i-LPC, Legal Professionals Council. Ukhona la oshokhonza ukhalaza ngento ethile ukuthi kumele akusizana. Kodwa ngokwe-RAF indlela elula nje ukuthi udabulise enkantolo ubese ijaji lizonqomayo ukuthi i-claim yakhe ihambe ngendlela efanelekile. Xulu ngokubona kwakho ucabanga ukuthi abameli bayichazela kahle yini izisulu ngemigudu elandelwayo ukuze phela kungaxatshanwa egcineni? Ngicabanga ukuthi kuya ummeli ukuthi chaza kanjani kulo muntu asebemmeli. Kodwa uma kuwukuthi uthola ummeli oyenza i-RAF oyazi ngicabanga ngeke uze uqhakeke akuchazele kahle indlela efanelekile. Mhlawumbe futhi enye udaba engaliletha lapha Xulu lokuthi mhlawumbe angeke kube yisisombululo mhlawumbe ukuthi i-road accident fund yona ibe mhlawumbe nabameli bayo ezosebenzisana nabo kuzoba yibo laba bazosiza abantu. Kukhona uhlelo ama-claim assessor abangabameli abangaphakathi. Yabo. Kodwa ngisasho namanje ukuthi phela vele bazobe bemele u-RAF. So uma uza kumuntu i-aim ye-RAF ukuthi useze imali. So vele lo muntu lo uzobe siza i-RAF. Mina ngibona ukuthi uhlelo ukuthi abameli bekuthiwa bangasetshenziswa aluzukusiza. Into efanelekile ukuthi uma bengawenzi umsebenzi ukhona u-LPC njengoba kade ngisho nje manje sisinoxolo ozobheka ukuthi basenza ngendlela efanelekile yini, ngoba bazomdinga umuntu ozokwazi ukuthi abalwele ongeza ukukhetha iside lokuthi ngoba esenza i-RAF bese ngawasizi ngokwendlela efanelekile. Ingabe kuwumsebenzi wommeli yini Xulu ukuthi ke akutholele abeluleki bezemali ukuze wazi ukuthi imali uyisebenzisa kanjani noma abameli abasangeni lapho ngoba sinokubona phela abanye beyibhubhudla le mali njengoba nawe kade nje nguzwa ubalula udaba lapha kwe-iBlueWheat? Umsebenzi wommeli sakutholela imali kodwa yokuthi ube ne-financial advisor kwesinye isikhathi uthola ukuthi ummeli kwi-bank asebenza nayo mhlawumbe ngesithi i-bank waka-Nedbank kuzoba khona i-financial advisor ekhona lapho. Yena ezobe simthinta ibona ukuthi uma izobona mhlawumbe kuvile imali kwi-trust account izobe isimbuza ukuthi uclient wakhe akamdingi umuntu ozom-advise. Uzobe sesho ukuthi hayi umeka bese kuba naleyo relationship kodwa engasahlangene nommeli izobe sibaphakathi kwe-financial advisor nalo-ke i-client ukuze sisizakale ngoba ekugcineni vele phela imali efika kanje uma unganayo bathi ngesilungu i-financial literacy uzogcina vele usuyibhubhudla yonke then selokho sibona u-iBlueWheat now and then. Xulu ubona ukuthi ke kumele sibe side kangakanani mhlawumbe isikhathi sokuthi sisulu sitholele imali ngoba ezinye izikhalo zithi kuthatha isikhathi eside? Okay, uma uclaima nowadays I think uyalimala mhlawumbe ngoDisemba ngebhadi. Ngikhuluma ngeclaim yokulimala hayi eyokuthi bekhona ushonayo yokulimala. Kuthiwa ngokwe-RAF udokotela ukuthi ube no-12 months ukubheka umzimba wakho ukuthi after 12 months usuke usunjani bathi assessment bebheka ukuthi okay after 12 months usangakwazi ukuthi uhambe kahle ube right. So roughly mhlawumbe 2 years minimum ungabe usuyithola imali yakho kodwa ngoba kufanele ukuthola namanye ama-reports odokotela nama-psychologist kanjalo. So
kuthatha isikhathi ukuthi uthole lawo ma-report la ngoba kumele bebheke ukuthi ngama-medical reports ufanelekile nje ukhokhele. Hayi xolo sibonga kakhulu ngesikhathi sakho la ekhaya Jikelele sikufisele nempela sonto emnandi. Siyabonga kakhulu nathi. Lo ke mbukeli bekungungoti wezomthetho umele usixolile besixoxa naye ngeyinqinamba eyikhungethe isikhwama esibonelela labo abalimale ezingozini zomgwaqo i-Road Accident Fund. Okwamanje asinjike qhu eyitolo siyabuya emva komzuzwana.